Pozdrav svima, ovdje Stipe s Nokia Mobile i bili smo u Rusiji na predstavljanju novih Nokia uređaja. Pa krenemo redom. Prvo imamo novu Nokia 2. Nova dvojka po izgledu je slična staroj. Tu je polukarbonatno kućište, sada sa nešto tanjim metalnim okvirom, a zaslon je povećan na 5,5 inča. Sprijeda su dvostruki zvučnici, što je rijetkost u ovoj cjenovnoj kategoriji. Zapravo ugodno iznenađenje. Straga imam 8 megapikselnu kameru s autofokusom i LED bljeskalicom, tu je ista velika baterija kapaciteta 4000 mAh koja se puni putem micro USB utora na dnu uređaja, a na vrhu uređaja je smješten 3,5 mm utor za slušalce. Nokia 2.1 pokreće Android 8.1 Go, baš kao i Nokia 1. Android Go optimiziran je za uređaje slabijeg hardvera i na Nokia 1 je radio dosta dobro za cijenu. Isto tako, Nokia 2 rješava dvije mane koje sam osobno imao na Nokia 1, a to je malen zaslon i kamera s fiksnim fokusom. Uređaj u prodaju kreće u 7. mjesecu po deklariranoj cijeni od 99 eura, odnosno oko 750 kuna. Sljedeće na redu je nova Nokia 3. Nova trica dolazi sa poboljšanim dizajnom koji uključuje i metalni okvir s dvostrukim dijamantnim rezom. Uređaj je atraktivnog izgleda i ostavlja dobar dojam pri držanju u ruci. Od specifikacije imamo 5,2 inčni zaslon umjera stranica 18:9, a tu su Mediatekov MT6750N procesor, 2 ili 3 GB radne memorije, 16 ili 32 GB interne memorije i bateriju od skoro 3000 mAh. Tržnja kamera ima 13 megapiksela i LED bljeskalicu, ali nema Nokia Pro aplikaciju jer nema Zeiss optiku. No moguće je raditi na primjer prenos uživo na Facebook i YouTube putem aplikacije, što nije bio slučaj sa starim uređajima. Dolazi s Androidom 8.0, no dio je Android One programa, što znači da će najmanje 2 godine primati nadogradnje, uključujući i nadolazeći Android 5. Prodaj uređaja kreće već sljedeći tjedan po cijeni od 139 eura za osnovni model, što je otprilike 1050 kuna. U usporedbi sa starom Nokia 3, nova Nokia 3 nešto je viša, ali i uža, uz malo veći zaslon. Izgleda bolje od stare Nokia 3, no isto tako je asimetrična gdje je površina ispod zaslona veća od one iznad zaslona, što nekima može smetati. Općenito je riječ o lijepom i kvalitetnom uređaju, a kakav je u svakodnevnoj uporabi naćemo kada dođe na recenziju. Posljednja, no ne i najmanje važna je nova Nokia 5. Izgleda slično kao stara petica, no dolazi s boljim specifikacijama od kojih izdvajamo 5,5 inčni Full HD Plus zaslon s omjerom stranica 18:9, koji će vjerojatno biti jedan od boljih zaslona u svojoj cjenovnoj kategoriji. Pokreće Android 8.0, a kao i Nokia 3.1 dio je Android One programa, te će biti nadograđena na Android 5. U specifikacije izdvajamo 16 megapikselnu stražnju i 8 megapikselnu prednju kameru, bateriju kapaciteta 3000 mAh, Helio P18 ili kako se još naziva MT6755S procesor, u kombinaciji s 2 ili 3 GB RAM-a, odnosno 16 ili 32 GB interne memorije. Na dnu imamo micro USB utor za punjenje, a na vrhu je utor za slušalca. Nova 5 ostavlja premium dojam u ruci, baš kao i stara 5. Dizajn je sada malo elegantniji, a tu su i dalje plastični dijelovi za antenu koji su vječno skrivene, odnosno uklopljene u aluminijsko kućište. A senzor odska prsta sada je preseljen ispod kamere. Ukratko, Nokia 5.1 zadržala je sve što nam se sviđalo na staroj Nokia 5, a dobila je bolji zaslon i specifikacije s približno istu cijenu. Naravno, detaljnije o njoj ćemo moći reći tek kad nam dođe na recenziju. Za zaključak,
U Moskvi smo vidjeli 3 nova Nokia uređaja koji su u punom smislu riječi nasljednici prijašnjih modela. Dolaze s boljim dizajnom, boljom izradom i boljim specifikacijama, a zadržavaju relativno istu cijenu. Uskoro bi trebalo biti u prodaji, tada možete očekivati naše detaljne recenzije. Ovdje je Stipe s Nokia Moba i hvala na slušanju i gledanju. Pozdrav!